February ni sang ni som ni paruk ani US le Iran news kan han update le lokang heta anron soidana chuanin Iran le United States te hianin tuna hianin in berem turin malam an pan mek zela til boy pui ngai angang an boy pui meka heta an in biak rem na tur le khatiang ang document ngai zong zong hi tuna hianin pe fel trap ani to ti an soya Indo kher ngai lowa hetia do kana han in biaka thil sign ngai te han sign fela khatianga han in thathen mai theiding muna khanin US le Iran te hi tuna hianin an ding veve ni ti kha kan thriat angai ni emponi se khamene hianin Trump hi warning a pena ang rengkhop maya Supreme Leader Ali Khamenei chuanin United States in Iran hi abeyani ngai chuanin Middle East pumpui hi abuai dona regional war kulai Middle East biga khuanin Indo na nasatak achua pha dona ni tin Khamenei chuanin Donald Trump hi warning a peyani hetianga anhan in biak anan in dorna vela te pokhan ni mai theiani hi Donald Trump chuanin angai dan kha anilo ang rengkhop maya Donald Trump chuan hetianga Khamenei na warning a pe hi angai thu tak lo khop maya achan chu United States in sipai an nei thaem em maya chu wan chuanin sipai chakna man kher ngai lova hetianga US du dana deal an siam te hi Trump pai chuanin alaring te tani Khamenei hetiang hianin engang point han warning ma se Trump chu azam chete ei lo tina ani chu tuna hianin United States lampang hianin khulai Middle East a khuanin an sipai te an thon lu bel zela Indo long Indo thona khangting te kha West Asia khanin an tir lu bel zela tuna hianin Trump hianin direct takin Iran hi vabe ngal ro chu atimia lewa ma ro chu khulama sipai te ral thuam chi sang sang air defense system te Indo long Indo thona ada bel zel dana khuanin asipai chakna hi Iran pressure pek nana a thei ang to ka man adu ni in tuna hi chuanin alang ani tisonin Iran lampang po hi kan shele tur chu an missile hi arab thak ve ang rengkhop maya chiat na rap thak tak tak te po athen he Iran lampang phei chuanin United States aircraft carrier hemi USS Abraham Lincoln te Indo long thona phur thei ang chi te po kha Iran lampang chuanin kan missile hianin akap fu theya akap phaboka tin akap fu ni ngai chuan heng long lian pui pui te po he apil thei ani ti in Iran lampang chu an in rosa na save ang rengkhop mai ani Iran lampang hi chuan in kumsang ni somni panga a Israel te US te ne na khatianga an hanin ti buai de hun lai po khanin an missile chu mange ya amai ro chu an missile ka chu zong zong chuan in target chu afu thei chuang lawa kha kha Iran lampang chuan in example an ron manga kan du phot chuan in missile tam lutuk tak mai hi kan ron kap chuakanga in air defense system 10 an dang zo ne vek don lo khang air defense system te na an ka chiat velo missile te khanin in long te in ral thuam in sipai te aka fuanga nun tam tak in chan don ani ti in Iran lampang chuanin an vo vereng ani tuna hian amaro chu soithong khanin Trump hi azam lem lo ani tuna hianin khulama ramthen kha Saudi Arabia te UAE te chuanin US atangin tlemin an han in nuk dok de wei ti mai te ang US an support na kha chan chu an ram atanga Iran be te kha an phal lawani ani lampang khu chuanin US an tan lo tilam ai ma chuanin khulama Middle East lama Indo na achwa chuanin Saudi Arabia te United Arab Emirates te pokhu khungram te pokhu Indo na khanin nulu ve nge kha an ni don ang khanin an in ria chu wang chuanin an film khur ve ang rengkhop mai ani Iran foreign minister hianin Trump hi warning apele a hetiang hianin kan hanin doranga ma ro chu in mu thiam lote thu han in thil fia tok lote enge miscommunication ang chi te kha om chuanin nangma ni lampang hianin in ron kap thu tanga Middle East lampang hi abuai theiania chuwan chuanin in ral thuam te in sipai te in do long in do thona te hi Middle East lama hianin ron tir su ti in Iran foreign minister chuanin a soi ve bok ani nisita kan soi tong hanin Iran lampang chuanin an ho tu te chuanin he kan missile mang hianin United States in do long lian tak tak te hi kan kap pil ve the tin an in showsan na sa mai ani kha hetianga an ron soi cho hi US ta no warning ani baka domestic le khulam regional audience omzia chu khulam Middle East a Iran tran tu te mo khan motivate na turatan te han cho phur na turatan te khang khan he tiang hianin Iran lampang hi an tong chuak ve thena ni ti in new CNN an report bok ani ti chonin United States lampang hianin he tianga Iran ina warning an pek lai hianin an ral thuam te an sipai te kha an tirlu be zesia hi Iran ina missile program anei US ina engatan ma angai lo zia ti lan na kha ani le ani tisonin adot le chuanin
video dang pakhat le chuanin United States lampang hianin tuna hianin abikin Donald Trump hian mo administration te chuanin an zawai chuanin an lapom tang kherlo ani theia amaro chu Trump bik hianin tuna hian Indo lawng hi Middle East lama hianin tir bel le aduni na lang ani tuna Middle East khulam Arabian Sea te Indian Ocean te khulama Indo lawng tam tak ada to nuwa po tuna hianin United States pu Trump te chuanin aircraft carrier dang Indo lawng lian tak tak hi tir lu bel le andu niin alang ani he thil hi chuanin Trump te hianin a ai na sa zo kan nora khamena yete hi US du dan nge ya deal sign tir nge hi andu ni hianin alang deuh top ri ani tuna hi chuan asan chu nuclear bok kha han soi le tai la United States hianin adu dana chuanin Iran ram hi nuclear ral thuam atangin afihlim turani nuclear ral thuam hi an nei turani lawa siam na te pon nei turani lawa akol po an kol turani lo tin United States lampang chu an tangko ve tet mai ani hetianga Iran ram atanga nuclear ral thuam zong da bovek an tumna lama hianin Iran beichi silo hen hetiang hianin Iran pressure nan an sipai te an tirlu bel renga khulam Middle East ate po tichonin United States lampang hianin Iran vonan hianin nikum kumsang hi somni panga Operation Midnight Hmar B2 stealth bomber tiro B52 nge B2 zo kaning ka siya kami B2 stealth bomber mga Iran rama nuclear facilities tam tak an bomba no bunker buster bomb mga an bomba anti siat sak ang chi ka United States lampang chuanin an ron soi chuak le a hetilawang hianin Iran chuanin hetianga an han indor na hianin an hnung tol pha du kherangem ti te po kharil ro chona om ve thawani engpo ni se tuna hi chuanin engma an la ching fel theilowa an la boy rengot mai ni Middle East lampang hi ti soya dol le chuanin Donald Trump hianin Cuba hi aron musit le zewa Trump chuanin Cuba soidana chuanin Cuba hi chu ram ta chemek nakina lat ta chemmai turani tin Trump chuanin na soya achan chu Cuba hianin oil alak lu berna chu Venezuela ania amaro chu tuna hianin Trump te chuanin Venezuela hian control to sian president pon Monday ani kha tuna hianin US du da nga Cuba hi an omlo ani chuanin an ram mi puite hianin an tuaranga tuna Cuba rama rorel lai te po hi pai thakin an om thei mai thei ani achan chu tuna hianin Cuba ram hi atla cheme ka oilak lu turan nei lawa an economy atla chetrana thilmana totel tela an poisa hlutna atla hiama hetiang ani wang hianin sarkar laka milung oilo khan tam do dani heta hianin Trump ate pol hi an in rol lowang ti kha soi thei mi lawa CIA lampang khamo Cuba rama an va in rol ani chuanin tuna sarkar lai te po hu pai kha khanin a omvele thei thawani ti kha thil theng thei ani khami kha kan han report tel bok ani ole ti zong kha tun tum video tan bi ka toy si kim si ta na kan report thei so ni video la game mule theu do ni